Kaya benyene jakunu. Kaya batakunitira. Lakini yale kora kana kuwa. Gekogara kurumata ari buno roje eri ne rami. Abu sama chale nao kururugora ke nao yarenge boge. Bono nabo muntu ari koyara nde natage nari gotakebe ngenje kabire. Naye na chere tenkori na nengasi naye na chira igoro ga muntu ori isiko kondra na to. Inga kiwate kana nyumba cy'ubunyansi yarenga. Iga nyumba yo mugaka ye inzu twajete kumunganyi goja. Nyumba yo mugaka yakabeira. Sa na yakabeira y'ubunyansi. Arenge nene sana. So lende bono karara lende nsebune konye gukina. Abo twaya konya gukina gogocha ngora. Lakini ukalemanga neba n'ubunyansi bonko gitakwe. Na gitete sana. Igatalia macheza arenga. Igaro kuko no urwete gamba ka. Na urwete kubabuga ikali. Wano bugatire go bukagenda mbu arenge ga muchiyo go bwate obwata bagaka babe batatu. Mwa komane ari kuri James Yombati. Uyo kabere ga ari kuri kwa Gwogi. Uyo gatatu ga ari kuri ku Simeon Makenyo yule tata. Bwe katigeta ekogera obwogi era na zeto mugako itabwata ba ono James Yombati era gakagoreta rige chinjio ma karoboro mwana wakaga tigera okogotio ono rene to rige to karanga kobori mo kobwake ana intuko James ya katolika liginya sawo twanje yebo niwona mwaone yegusema ikimata wanene re ya kabeire lakini na joto ngatigera umwana oyerwa era na kugizuira jugo kogendiga yokorosi kumutigera ukando kamate ibona naye kanyaga koraki kanyako butera bunere gesiki nyasa umwanje irorura nera talia ujiro nyori nera segetenga bwo nebisito kunya gutigera iwo ayoga soko kamutigero mochi nero unyorire okurira ngao orurenka bono gatigeto omonto konya kamwasiringi sana abonero nyoro ogorera abane geta yes sawa musarabo ulia kwale ko yobwata buna toleiga ndo choko korera kanule buya kwa ere nsumi yae tukwara wenda mukwane iga so katiro moncho kana nini ndo tuko ai kwa bwata chi kata we chi chito nyombe na rondo che bora bora kaeka morte nyumba ni bwana ora ngakin kubeka uji aya manya kangorje bikone na ende byansire korora oje karonye muri gade ni yero wana ende kinega kone ni waidi